Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jabit Kmi, but Kikubor Baman Kasmi. Kibahayeng jong wei urang ba hanong po uba katenat ka koi ka kia hari boy kila penbena ba ula klat na ka jingpang covid khat kendai kila kulmar hit lim manlet on tap ya utei ubala klat namar ki bor badai pet ya ka koi ka kia hari boy kim shim la shim kia ban penbiang ya baro ki jingdon kam habaya dei bat ka jingle on tap ya utei urang ba Kati ka jingklat COVID kat kendai utei urang ba, kam shem la pen kulumar tangi ki bahayeng jo utei urang ba, Henry ya ki borsh nong ka nong po ru kila kulmar jingmut. Utei urang ba ublaklat nin kasngi, udei ubasa hadong lom pangat, ha ka baulalit pa sumar ha civil hospital nong po, na mar ba udon ya ka jingpang syadem. Henry ha ka por min miet, utei urang ba ulaklat no. Habautei urang ba ulaklat, ki bor penyat ke civil hospital nongpo, kila penbena ba utei urang ba ula syakta haka klam covid kat kendai, ya ka ba ki bahayeng ru kila pediang halor ke jingkam da ki bor penyat ba utei urang ba ulaklat namar ka klam covid kat kendai. Henry ka ba pen kulmari ki bahayeng ka dei namar ki bor penyat ka te ka hospital, kim la ban penbiang ya ki jingdon kam haka ban let on tap ya utei urang ba. Halor kate ke jingja ka kong Bita Rani ka kong Rekha Marai bat ka kong Jyoti Marai kilaya thuo ba uteu bahayeng jongki ula let ban pha sumar henin kasngi ha civil hospital nongpo bat tang ha ka por men mir ula klat no na ka daw ka jingstom jur ka ba ujushitom na ka jingpang syadem kite ki bahayeng jo utei urang ba balaklat no kila ongru dei hadien ba utei urang ba ula klat na kaliang ki doktor kila pentip bahap ban tes covid kat kendai bat kat kum ka kai phot bala pen pau la ong baw la yo pang covid kat kendai ha ka ba kim sha shu ban ra shalaye bahap ban buat kat kum ki kendon jong ka sarkar Kecing kam kalong kum ne ba man step kila ong ba kin pha briu nang ne pen biang kat kliu akor balik tep kin pha briu nang ne sangut ban le tingi la pen biang ta bar khai ke ha kapor ba ong ban ra no pan man ta ki ong ba ki sha ban kim don briu nang ne ki kata kan kalong ba pen lengo yangi rada ka long kum ta kamut kam ti kin ke jing pang corona kan ne rada nila ban le ban tep hi kamut kam ti ke jing pang corona la pen pau sai ba kam ti pang corona te hang ne philap slim hang ne te man ta phang ni dang ki ong nila ban le tep na ki bahing jongi ta na ki bahing jongi Kena po hospital teman beri su kamut. Ya kamet umla benda. Enek apa kontak. Nginrak sih ro ngimyo. Ban pek kaduk ri ro ngimyo. Haba ong kumta te ka kheu bai bakam dei ke jingpang corona kan ya. Mengilak ban lek hi tu. Ban ra hi. Te kamut ka kum ka jing tha jong ki de kalau mungkin penbiang beri maki. Mentah si pang hi ki kala ki ong ba. Oh. Mentah si pang ki kala ki ong ba. Undan beri su nang pilak ban lek. Ra. Kata kapan pau kapan long at tatin mo ini kini kuat bantip ya kajing sisa kan balik ke long kumne spesifik iba jura ya kan kami tiap ban ibu hulum jitep rementa fungsi hang ni pat makaliang health department ki ong ba ka protokol kala chin menta na ngila dep shop dep spine na kaliang jongi ngimtan problem su ban ba ki bahayeng kini ra hi bahayeng nakaliang health department kinumla su kan ibrio kaya kapan keluar kali, yang ngiru kapan keluar lagi, minum penyakit kamsung menorong bakso menel layu ban batai, ngiru layu ban batai yaki rayeng yaki bahayeng asem mo, dekat orang badong tusi mentapat kapelong kumni, dikini bahayeng asem ki keluar kali. Namar kataru ka problem hang ni kadi kasin kebanikong, marsun ong ba minton kali nakalang ka health department, menra kani kami dia. Te kila request orang bakso nong sekretari nong ban penuat kali, dan nakaliang sekretari nong lah buat ikakali, yo ikakali ru badu la de ban pensiona ya ka la penbiang ya ka banora ni ban kenang ban ibu ya kan kami siap kun kita ki ila ai ka jing trilang ka health department nakaliang kasno tusi menta imba da kumba ong gini ki trying su ya hi ba i kumba kim kia kan ya kan ni ba ka deni kam dei kata positif ka pelong atatin no yengiru kumju dinamar kata ngira tepat ya ka health department banang ni syahmat namar kan ni di ka fast time kebaja kung gini ki jinja ko susi
na bayo ay nagajipang ini kwa yang health department ka diban permi ya notification ke lada ka chin ke government lada ka rukum perkat juga government kalau bakalap bakam don su kanu ka side effect nani ka jing ka banpang ya bet lada yap ubri namar kila pembit tembiang makalian ka health kini ban ay ka notification ke sani di lampune kamsno mo yang baik kubor yang baik kubor nakalian ka health department kana bangin sutuk ke abaja kung kini nginum siir su kita kilong ying long sem ginum siir su mo kala khamsuk nimton kamsuk bandeng kita kipipi kemudian ngila khamsuk kan karko menrei hakdak mentah ni keluar seyong yang tinggi la seyong hing la keluar rei kini kam nak yang kasnong jadi tinggi la de ya kran ki bahi ngasem ba namar bala detja nyahap hiban pendek kat kum ke jingha nak yang health department te kita ki sangut tinggi sa pendek sa nya saat yang sa sangut di banra namar ka lenti ke jengai banra ya kami tiap tang sangut numla ra maka di lenti klau te ngihap hiban penbun ngihap pendeng masiki man penbun tang itahin nak yang jingin ringi susi panani sakmat ke health department ka diban sutu hai kan ne kabaja kung kini ki jakis ka diban ana ubut ya kan notification kanang bangi upai ba kino punya kamsong ni sutu bangin ni sa syam ya ka jing suk kan lara ngitip kita ki rule ki anga ka government ka pensya yang itahin nak yang